Oke, jadi kita kumpul-kumpul dulu di sini. So 3 o'clock. Pemutaran di sini. No. Di bapakmu di sini. Hello, we live stream. Your bapak. This is Dad's friend. Oh, that's friend. That's friend. Hey. Oh, Chris. Ya. Temannya bapaknya Chris. Nah, ini Ayo, Chris. ayo. Ya. We're about to start. We need one more beer. You're just having it short. Yeah. I'm working first thing. Oke. Hai. Oke, I'm Victor. Hey, I'm Ellie. Ya. Okay, Ya. sweet. To remember this. This could be fun. Thank you Oke, for walking sini about ada this. Bicu. When he's asking. Ini ada Jos. Kita sudah deg-degan mau pemutaran ini. Semoga boleh berlangsung dengan just baik. You look good? I just shaved today. Ya. Oh, di sana ada. Iya. Just live stream. Live streaming. Live stream to the village. Facebook. Oh, to Indonesia. Oh, to Facebook. Well, it's alright. It's just people in Toronto. People in Indonesia. People in Toraja. They're interested. Ya. Are they interested? Ya. In Toraja, people. Oh, Oke. Nah, ini baru 28 ya. Sukses acaranya. Jadi kita reach ya, semoga sukses. Hi, live streaming. I think the highest amount was like 14,000 people. Watching his live. Jadi kita Capacity is like masih persiapan di sini. Sekarang nah, di sini sudah jam 6 ya. Facebook. Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Marno is Hey, Marno. How are you? Mr. Soundman. He Yes, says, "Where is Soundman. Mr. Soundman?" I'm right here. Yeah. ada di sini. Cheers. Yeah. Bukan bilang I mean, Marno very fans to you. Very what? Fans, Big fan. big fans. I'm a big fan of him. Yeah. I From wish I could Marno. do what he does. Yeah. I just, I respect what he does. Oh yeah. What is it? Mr. Marno is a village chief there. You've met Marno? Village chief. Marno Is this always asking Josh. Always he say, "Where is this Mr. Soundman?" Is he on there right now? Not yet. After live stream, You show him. So yeah, this is Dolphin Film Crew. Ini teman-teman semua dokumen itu Ya, sama keluarga. sama keluarga. Acara. Iya. Bir-birnya ini bir-birnya. Nah ini juga teman ini. Teman. Oke, what's your name? I'm Ty. Ah, Ty. Type. Nice to meet you. Oke. Oke, baik. Banyak teman-teman baru kita di sini. Oh, mungkin seperti mimpi datang di sini. Many new friends. Victor's got so many new friends. Udah mungkin tinggal di sini, Ben? Nah, Udah mau tinggal di sini? tinggal di sini untuk kerja. Are you gonna go with them down? Bisa juga. Tapi Om Bin sudah tua. Sana ada Pedi. Wah, ini bapaknya Chris ini datang. Oke, bapaknya Chris datang. This is Chris father. Nah, di sana ada kakaknya Chris. Yang laki-laki. Itu pasiennya. Iya, pacarnya Chris. Itu kakaknya Chris. Oh ya. Oh iya. Ini siapa nih? Teman dokter juga. Yang mana? Yang ini. Bukan temannya pacarnya. Oh, iya. Oke. Mana birnya? Mau Islami kampung. Kalau mengiru. Oh, iya.
friends from village say their village take them to my village to drink palm wine. Just because you're good. Yeah. This Watching on the. Oh, yeah. Yes, ini from Facebook and YouTube ya. Wow, it's a lot. Yeah. Sometimes there's like 10,000 people watching. Yeah. Nah, ini mantap ya. Oke, steady, Paramita tanding. Oke, mantap compete ya. Yeah. I've been Nah, di sini banyak teman-teman. No, next week. Teman-teman baru kita. So not this weekend. No, this weekend. Your family changed the plan. I'm gonna be down there this week. Wah, banyak Chris. What do you present? Yeah, what do we just show? Spice come on the screen. Mana lagi mana cewek John? Yang sana ya, mana? Tadi. Sama John. Mana kah? Oh ya, Claudia. Ah, ini cewek John ini. Claudia. Oke, Armansyah. Bir bukan nangker, bukan juga bintang, atau bir apa ini? Oke, banyak teman-teman luar rompis. Oke, ada keuntungan ya. Banyak teman-teman baru. Do we need ticket? Nah, kita berjemur-jemur dulu di sini karena kita sudah deg-degan ini. Hampir lagi dimulai filmnya. Oke, bening-bening semua teman jompit sekarang. Oke, Serman, ya bening-bening teman jompit. Semua bening-bening ya. Bisa John sama cewek enak. Datang mana? Mulai matahari masih ada di sana. Tapi ini sudah jam 6 lewat. Ini sudah hampir setengah 7 ini. Sudah jam tapi matahari sudah masih ada di atas sepertinya masih jam 3. Oke. Kita akan segera masuk. Oke, already. Pretty soon, yeah. Ya, Dikit lagi. sedikit lagi. Habiskan birnya, kita akan masuk. Saya juga mau ke toilet dulu, di mana toiletnya? Di dalam mungkin. Di dalam. Mau ke bareng kayak? Ayo, ayo. Mau apa? Toilet. Kencing. Iya. Ayo, saya juga. Ayo. Halo. Ya. Oh iya. Gimana kah? Toilet. Toilet. Mabuk nih itu. Ngabut. 3 gelas nih. Yang jago pilih nih. Screenshot maybe to go. Tinggal kita siap.